dobrodošli u novi klip. Danas igramo Minecraft i danas ćemo po prvi put igrati novu mapu koja se zove 30 Ways to Die. Inače u prevodu to znači 30 načina da umrete. Dakle, ja sam ovdje pročitao neka pravila. Evo, piše Create Z49. Ali mi se nećemo zadržavati za to, tako da pritisnemo Search Game. Idemo. Prvi nivo, Well Damage. Dakle, imamo u stvari gvozdeni opklop, merdevine, gvozdeni kramp i gvozdena sekira. Ovdje je sve jasno, bukvalno. Moramo skočiti. Ok. Dakle, ovdje je sve jasno. Freaking. Dakle, ovako. Penjimo se. Skačemo ponovo i tako sve dok ne umremo. Čekaj, što se dešava? Ok. Ja, ovako neću, ovako se završim milion godina. Vidimo se do tada kada ja odskočim sve ovo. Evo nas ljudi, dakle, ponovo smo, evo ga opa, pa i ne moramo tako, možemo i ovako da skačemo i da umremo. Ok, ne, ovo nije dobro, fuck ja! Ne. Bam bre, kako nije preživeo? Bam! Kako nisi umro? Jebem, mate. Bam, tako. Evo nas, Weather, drugi nivo, Weather. Evo u čestu. Ok, dakle, mislim da vam je ovo jasno. Mislim da je ovo meni jasno, ali ne znam, nubove, šalim se, ne postoji nubove. Svako nešto ne zna šta da se radi. Fuck you. Tako, i samo se udavimo. Sačekamo da se udavimo. Ovo je najgore od svih. Davimo se freaking. Evo ga. Inače, mi ćemo da odigramo 5 ovih. Ili 6 u stvari, neće biti, tako će biti kratko. 5. Pa ćemo u sljedećoj epizodi drugih 5. Tako da, evo ga, treći, mi smo na trećem dijelu. Kako što ovdje treba? What to do? Ok. Je lava, to me zanima. What's to do? Fell to lava and die. Your first there is make you faster on that, but you escape the damage in this level. A kako kad ne vidim? Ovo će biti malo varanje, ali nemojte mi to pisati jer ne znamo odakle se ta lava nalazi. Freaking. Tako da ću uključiti game mode. Tako. Gdje je lava? Freaking lava. Gdje je lava?
Osvetli budale jedne, osvetlite. A ne umjesto toga da mi... Kako ću ja ovo uspjeti? Tako. Dolela, ovako. Samo sam postavio baklju da mogu bolje da vidim. I sad tek možemo da skačemo. Game mode 0. Dobro. Andrej, pripremi se. Bukvalno ću sada da... Freaking... Ne! Fuck you! Ne! Nubara! Ne! A fuck! O ne! Fuck, koliko sam bio blizu. A daj. Jebem ti lavu, fail. Daj. Znate, ne mogu da pređem ovu. Vidi kako sam dobro sad počeo. Stvarno, brate. Ali stvarno moraš... Hunger. Pa nižiže. Fuck you, izgoreću. Fuck you, bre. Ko je napravio? Jebem ti likove, brate. Stvarno, ovi likovi koji su pravili ovu mapu, ako oni mogu ovo da pređu, ne znam ko može. Jebem te u dupe! Izvinite ljudi, upravo ću da varam zato što ne mogu da pređem u ovaj glupi nivo. Ću da varam, jebe. Ja ću da varam, izvinite. Zato što ne mogu da pređem taj nivo. Šta imamo? Anti-gravity. Dobro. Dakle, imamo anti-gravity. Dakle, ovdje svako, ja mislim, zna o ovom. Freaking. Idemo još jedan anti-gravity. Tako ćemo. Glasimo. Ajde. Je, tako bre. I evo nam na posljednjem. Redstone compression. Ja, zar si morao to da mi daš? Ja se ljudi uopšte ne razumem u ovo, tako da ćemo